Ka office jong usim kahima sora mentagasngi kalai pau tarik risau aja arpusau. Da kejingdon lang UMLE ke sora constituency uba Gavin M. Milim ngam. UMDC uba Titus Khan. Usim kahima sora. Kibakrau bateri bat kiwe-kiwe kila ple patba yu mau kerteng jong ke surong duan sings im road. Kabasdang nadu mau kedok shudu ke office usim sora. Habakren ha kenigasngi kum ukong san uba Gavin Milim ngam. Uloong ba uai burom ya uduan sing usim bakrau kahima sora. Hakipor baminchwa. Pun kipat ba kisa ha ke umdum. Bat don teng-teng kipin sapriang kulmar ke kubor ba usim sora. Udai usim ubashet kela. Henry da ke jinglum jingtip jong iba BV Rimman. Las ngotho syai baling ba uni usim. Habang yakun persya ikiliang persya. Ngidei wan pindan kam da kabor jabiang am da kawailam. Ha kani sngi layo jingkren ru na usimbut kongsan. Uba Titus Khan siem kahima sora. Uba Freeman Singh siem. U secretary uba BV Rimman. U presiden ke MTDF uba Alan West Batkiwe. Duan sings im usim bakrau jong kani kahima sora panagalyang ga jonga ga sunshim ngani galat pan ai play kerpang yaiba bivir mai ibolong iskepri jong kahima sora blalum jingtip labun palasnaru yakini kot lingkodok ban pelsang ban pensapriang yakani ga kubor yakikam gibaratba Bonus yang bakrau jaga hima sora. Ulale hakapor badanglong usim jong kani hima sora hagiti kipor kibong syua. Ngemla balen habangi puli yakini kikot ling kodok. Nyoi da sisa yakikam kibaradba. Pagkadai da sisa kumna kren henne nagalang jokinong kren sakmat. Babun na preng kipaiba lesi baru sikatang isa ko umdum. Don teng-teng pen sapriang kulmar gi kubor usim sora udah usim ubashet kelah reh pangila yoi ya kani ke jinglum jintip ling bai ba bivi ramai yoi de sisa ulong sisa usim ubakrau pangila yoi de sisa ya ka jing start ke jing sempang ke jongu mangiso tu shwaban senti mu u ka khet Nyoi bagi hima sora kalalong kebajat kopra. Ban kumangi juong. Ban penjat ya kanu nugo penta kalong basuk. Handai ban tei biang ya ka kamde ka kam kabasuk. Nyoi da sisa ka jing sta jing sampang jong liu siem bakrau. Propelsang man penteli biang ya kanigi hima sora. Propelsang man penyar gi hima sora. Masna ya kariti bestor ya kasensyal kada. Berkebayai ni yaisa hadu pinggis ni ipor bangata. Bangiyo i de sisa. Baga jingsoi ke jongu ya ka soskular house nem khatras pa at pondai. Baru David Scott. Nyo i baga ni ka soskular. Kalau ailad ya ki missionary. Banwan siya ka time sora. Baling ba kini missionary. Nilayo i balas sapriang ka jinglang gistat. Akan ikat time kebai kejong. Biarlah tak benda bengisu tu. Baling bang lusiam bakrau. Milayoi banyak lek persya ya kiliang persya. Ngemdai ban penangkam nak kawalam. Henry ngidan kam ya kabol japir. Bengisu tu habangi emang kali kejuk tungi mentah. Kamdai isu kejuk Jong jingele bagi nyele da kitiak ma bat kumta telter reglade ga juk jong jingele bagi nyele da bol jabien dan kam bangin nang penet ya kan ga jabien ga jong bagi persang man jok
ya kita kiliang persya agi pentai bopero per abangia kendu aga emlang kasalang aga sensar kada abangia kendu na kawi kapor sa kawi mat hoy niyo I de sisharo kumla kado hene na galiang jong MDC bedon burong bagatie kajing ya kaliang ya kajaka agapor baga sarkar pareng kadang kami kajaka hang tiah polo suara ilapan na usim duan sim kepada kalian ke jong Ukraine sim la IA la persang mene kalian bat kati kemajai bangiso turu bakum kajai penriam abangiem hang ni asa pertai ko mangijuang kajai penriam hi kebak klem tak hendau kasiam kalong kajai penriam kapayang dialor kani ke benta bana kalian ke jongi kiba im hangani ka pateng ka pemerintah idan kam banyo kuat hamtam hagway day bata kendau ka siap bangiyo I bana kaliang jongi kum ka jella ni saudan bok sibun ba kum ka jella nilong ka jay penriru ka bakarpang bangiyo iru lingba ki ain joka sarkal jella bate lakum bangimla bandie ya kimi ijaka kiputa jongi sa kipal jella barkani da sisha nagalang da jongi kalong ka jinjob ka bakraw ande ka ju opor nagalang da jongi kum gibre giba em hakani ka pateng ka pemerintah idan kam banyang yai penne pensa nang yai penjanai ya ki gibadon nang banagalang jogi pateng ka manwan ken pertu ya ki ka bamen barem kilabu nagabenta ka jongi Ndrengi kita berdiri ngilong kajat beri berkerpang nama ngitip ikatan lain. Ngitip na kahiar pateng kahima sora. Bang ini bersusarong banado mentang sini. Abang ilayo yung news im bakraw jong kahima sora. Ngadang kuak syu. Kumno bangin nang pensa namin ni. Hoy latay yung tayo jaka mau kerteng yang tay. Nasuban kan tulang akan kepor yang hilang baro. Ya kahima kamtam bansim ke initiative MLA jungi kinomi khmat dorbas nong tangin ladang ila bante daw durmot nakadur nakadar daw dipsi nabilay kahima maharamu dan usim snap sing sim bilay kahima nong klaw dan tirot sing bagum tater ngaso kan lo gajing sarong ba ladang ila ban peniang ka durmot kong dipsi pan sakawi ka bangadon ban ajingmut habang ijule buroman kasnem daga hima ya kani kakandengko singi ka bamental singi lada kalong ida ni deputy secretary jaga JD ni nagaliang sokal dan MLA jungi le si lada kalong namar kini ijule burom daga hima man usnam lakum no kumagani ka singi si singi kerpat ka education department ban HT ke school Ibadon ako kasora civil subdivision. Kenang banginiyo banraki lain hagani kasi. Namar kibabun kipatip. Maaf yang nga bang ong gumta. Wat hayma sora lesi kip katnu nangi katnu persen kipatip. Bun kipatip. Yang aso pada kani kajing lek kajungi nakapor sa kapor in kipakun ki hajar kajungi kintip. Kintip ika story nanta kenang bagatu kajing alam kumbal arwai norwai menemo dan mabiak pengrai dan bayalam bakala katu kan kadu kan damno ngin pener ngiu ngin perkesan ngiu na do mentas ngi bakatu kajing syak keno ya kahima sora hamtam lambau news in kanjano